Muthenya wa kana kuma riria ngahiha ciatumukire gatagati ka andu a nduriri cia Kimathai na Kalenjin kaunti-ini ya Narok, na andu makiria no mathiite na mbere guthama micii yao. Micii na matura matiganite magitigwo matari na andu, Aikari na makiria atumia na ciana magithamira matura mangi niguo gwetha thayu. Komishona wa kaunti ya Narok George Natembea akiumana na gutinithia rutha rwake na gucoka wira-ini niguo kurora uria maundu maikaire thutha wa ngahiha icio iria riu cicungiriirie ikuu cia andu atatu na andu angi makiria 10 magatigwo na ngurao cia migwi na njura, kuria amwe ao migwi ihatiite miri-ini yao. Wacha niongea na makomanda yangu, kuna watu 29 ambao tumeshika 29. Kwa hivyo kama tunakubaliana kwamba mambo yanakwisha, amani inakuja, bila hilo tunaenda fanya nini? Tunaenda kusamea watu, alafu watarudi nyumbani, wafanye nini? Weka amani. Lakini kama wale watakuja na vita endelee, tutakuja kuchukua watu, maana utajua hao ni wenye vita, si ndio? Maana kama umetoka ikapoa kirudi kiasi ni yao. Natembea oritie atongoria a nduriri icio cieri mahorerie andu ao niguo gutigirira thayu ni wacoka mwena ucio. Hakuna kupembelezana watu tena kabisa. Amani itakuja ama amani itafanya nini? Itakuja. Hakuna mambo mbili hapo. Lazima kukuwe na amani hapa. Wamama wapate nafasi ya kulea watoto, watoto wapate nafasi ya kwenda shule, waprepare kwenda kufanya mitihani. Wazee wapate nafasi ya kwenda kuangalia mifugo yao na kutafuta mali kujenga Kenya. Macio marathie na mbere o riria ateti amwe riu maugite njukaniro icio ciumanite na mutaratara wa guthamia andu kuma mutito-ini wa Hahu. Kuna mpango ya wanasiasa wanafanya hii watu wale wako forest wasitoke, na kuna mpango wanapanga ndio watu wapigane, ndio watu wasitoke Mau forest. Wiki 3 iliyopita alisema kwamba kama serikali haitakuwa imewaondoa wale ambao wanaoishi katika Mau, yeye mwenyewe na kikundi chake watapanga wawaondoe kwa lazima. Yeye hajafuata sheria, tunasema sheria lazima ifuatwe. Maafitha a ugitiri kuma mbutu citiganite ni mathiite na mbere kugacirithia ugitiri miene tiganite ya Narok o riri micemanio ya kurehe uiguano ithiite na mbere gutabanio. Ngahiha icio ciatumukire muthenya wa gatatu kiumia giki thutha wa mundu umwe kuma ruriri rwa Kimathai gukorwo oragitwo na njira ya kiriga. Maina wa Wairigi, Inooro TV.